Speaker Kalome Kasta number Zasumriat Bakhatna Finance Department Sangtu kan House Leaders taksana tana kazona enasu tun sarkar tharahian Reserve Bank of India RBI Treasury Holdings a Mizoram sumlepai din hunhunung ber enge bina ani date nen kim changin minhil theim ti ni reserve ti hi di hi bel solpal ani akan ke manilam ti solpo ni karinga Reserve Bank ti turaka Speaker kazauna ni okay sang turin Finance Department changtu Chief Minister Pulal Duan lo somang Speaker kachana chu tun sarkar thara Reserve Bank of India Treasury Bill Holdings a Mizoram sumlepai din munhunung berchu cheng vaibel sejariat songko panga point bial pariat ani February ni som panga sang ni som ni panga report ani ya Speaker ayat harhi awma kan soinga lo ma chu ole ni tin yan zana yan voi ni din humzel hi kan shachina chuan kan soi thei chin chu nimin din mun khani nimina kan neiza chu vaibel se sang kha jathum somsari pakwa point pathum panga ani le so bel so turin so no tu pushing ne chu la somang Speaker kazobel na chu kumthar sang ni le som ni le panga January nulama voi engzat nge short term borrowing wise and means advance anei to pakhatna panina anei chuan engzat nge outstanding omeka engtika ruzo tur nge pathumna kumsang ni le somni le panga somni le paruk financial year opening balance negative ani na chan hi ani tinia palina chuan hey ai 11 lo pon ti de mai ma se finance sangtu ani angin na pangzilai sangli chuang scholarship ni kumlama andil to kha sum lo wanga pek lo nge nia engeni lakal fel lo de ti azobelna ani Speaker Kalome zobelo zo turin member zam ta pues kin zalala lo somang Speaker Kalome Honorable Minister Finance Changtu Chief Minister Nibok min chanata na kasona chu hi ni wa ko dar omlova na tho zo to bil pek thei lo omem om chuan engzat nge sarkar in pek dan tu ruam man na anem tiani Speaker Kalome zobelo zo turin member zam tak pu roba dongwa ro te somang Speaker Kalome kan House Leader le Finance Minister zom tak kazobel na chu pakhatna ka Treasury Holdings sarkarina RBI sumni zat kha noi vaibel se sang khalle ti kha ani thu kan House Leader in Australia kan Finance Minister in kha suma khan loan saski loan ang chi thildanga man theilo engzat nge oni oma khasum Treasury Holding sakhan annual plan noya kan sum tak kan annual plan mi kha engzat nge ti kha ka zo belna pakhatna ani panina chuan hei bil pek lo ti hi lar khop maya alien tak pek lo te po hi min ni ril chu oma ma se ngai poimo om ve deu tham si lo Speaker kan Finance Minister ta na har satur ni lem lo hei chanchin bumi ten advertisement bill ang chi te an lak tur ve ang hi bill bat om ni te point an soya hei hi pek tak thuai theni don lomi a chan chu asuma tham pon si lo wa ti kha ka zo bel na panina ni Kalome
le theng a chang turin finance minister pulal dom lo somang Speaker tuna kan sum nei hanen hi chuan a thambuan thak mange zat mai sum kan han nei hi ati theya amaro chu heng hi pek chwale tur ania department ranga heng zinga hian saski te po atele a detail te chumizat kamizat saski engzan nge abang engzan nge ti hi soi thei har viawa amar atam ber hi kror sang khazani samni pathum vel hi saski atanga kan don kan pek chwale tur ani abak khachu khatiang khani atin hei financial year atop dona heta hian kum kallai kan budget ang khakan din munchu ani maya elai kan pass ho ang khan kan kal mai ani then Ways and Means January ni sa kumin January nulama in la to em pi kha lak kan nei lo ti ani a chan na chu tin Ways and Means si lo la po ni langin leiba anga khatia ngai tlur tur kha ni lova voina kan la nak tu ka kan rul le a chuan atuk le kan la le atuk le kan rul le tun kara kan la kan le kan rul le a khatia kwal kha ni ta ta chuan kan lak zong kan bel khom ka chuan an va puk nem veti tur khania ma se kan rul le zela kha sarkar thilom dan ani hrim ti kan soi do a tin opening a hian negative balance aom ti hi chu aom fova negative balance nei lo kan om kum hi aom lo mai thei ka soi swal lo chuan a chan chu sarkar in la chong zel kan nia leba in ro chung chho zel kan nia khang awang khan negative hian balance opening balance hi kan nei lo thei lo thin ani tin scholarship pek lo na san hi technical thil engeng mo wang ani a kan students organization te point thilom zia chuan racheng khopin ka ria a hi central atanga kan don atlai thinawang te po hian ahuna hian pek theilo ani thina scholarship hi ti tlai lo from tum te u kan in tia kan in nor renga amaro chu central lam atanga local tlai le helai no pangten account anti fellow khan a pek thei chuang lova chung neu ti fellow chu ala om ani mel ten work order om lova na tho ti hi nia contract na rei to tak tho si lo hi alo om nual maya an thok seng lo ni mokati maya chu wang chuan kum thum china upa khakan han thliara kum thum china upa to contract pe to na la tho si lo chu kan han ena an lo tho to chuan an tho chin kha bil pek tur kan tia kan pe ni thok mia lo kha chu ti ngai na om to lova thok du lova kan ngai thok thei lova kan ngai kha tiang kha laps deposita engemaw zat kan puang to bok ti kha kan soi tel du a tin work order til wan ta tho hi atam ang reng khop maya pu speaker azot tu kan member zo om tak pu robat robaya chan thin na khan ani deuh bera tam na hi han pek sak ram te u ati ya kharon ngen zui saka ngai poi mo ram po kan lo tumanga amaro chu document om tat lo la hi kan buai na ni antinan renovation of Rajiv Gandhi Stadium Aizol FC han ti te hi noi som ni pasari vel alo ni a then laying of artificial turf at Rajiv Gandhi Stadium han ti te po hi crore nga ania kan handap ngata faila chuan as instructed by higher authority ti che kan hone khatiang kha alo ni hloma chu wang chuan administrative approval angaya expenditure sanction angaya work order angaya khatiang omlo khachu min ron bil ringot se min bum dong e don lo ti po kha kan hetaloni antinan o speaker ming mera
mình tên làm ta cả chuan nè rồi na để cái một po anh chia lâu bốc kan soi bel do oma heta point ka soi to Rajiv Gandhi Stadium astroturf football astroturf pha kha lung leya court case awanga pha theilo lak son ngai Rajiv Gandhi Stadium sum kan nei thowa lung leya mi hi ala pha the si lowa tin court lamin lak son ngai an ti box ya da pon phal lowa huna chu wang chuan Rajiv Gandhi Stadium hian public interest tak general interest ni boka phaila nakina lung leya phana tur chu court case te fel huna Rajiv Gandhi Stadium kan sum dai hian kan tiang ti la sarkar order om thlap meeting pon nei thlap ani ti kha ka soi to ming bera kan soi ta ga chon kan soi lenga tin order om lo ka department om angkha ani ka ring lowa kha pungun an dimida post ya chon hu kha ka riat pui ania chon hu chu MP fanin tuna hian sumpo sangson thlap to ania sanga wero kha chu sarkar thara an take care to an ti a kha ania chu lo chu work order om lo om kher to ang chi kha chu a om ka ring lo a kan pe zel dong ti na mi le ole ngai la chun som zel ko ruling lam ni om takin helam pang kan thu soi yan ro soi fi ngao zel maya hi chu akal phung chu ani lo tin a ring kar soi fia lo chuan thu dik lo mi pin an thedon ta tani hela hi in chan zel da le thil fia da tu ne lo min zo ta ka chang ni min zo ka chan kha ngai thave mai tu ni chumi ron soi fia le zel hi kan practice dan ani lo wa ten soi fia lo tuk po hi dik big chuan lo in soi fia ngai hi kan tam khop mai a hi chu kan soi zel lo long chu me ma ka soi du chu point of order te hi pu speaker kan member te hian kan business rules kha proceedings book kha lo chiar ngun te se point of order hi enge ani kan session chunga point of order kan din pui reng hi point of order tling pakhat ma kalamulo chu wang chuan kan mi siu sa ne hang te hi chiarila point of order atlin chuan ngoi turani Chief Minister poni se min point of order arrest wanin angoi turani angai thaturani ma se point of order tlinglo ma ni sul nu por soi bam du na mai kan din pui ya he ni chu phalo chi nia khongai khala ka kan sei fia du rem cha kan la lo nge kan ma khan om veka rules kha ke ula rule number 334 kan point of order chung sang asya chuta chuan asya chuan point of order raised hey na ta chu rules kalin statement an tiam constitution kalin thil ti omem dan kala omem ti khani a tin point of order raised lo na tur ta chu member hian information a deal tur ni lawa kha para rule number 334 para 6 a le bia khan information adil turani lawati le opposition asifia turani law tiomani a member shall not raise a point of order a to ask for information or b to explain his position tiomani chu vai tuna kan house leader in a soi khachu a valid deu em o chu kati a tin amai ro chu mi in statement siam aduni chuan house a 335 rule number 335 khana siam theni maset chumi tu chuan secretary ne na in writing in a pe anga speaker in rmt chuan ti statement a siam du chana kha fia takina jek turani ti ani boka 334 la 335 kha kan ma chewa khoi lo enila tin kan ngen du chu member te minister te amo tu te po ni se statement pe turin kan in soma statement pe laya lo in au boemo lo in ti boemo hi chu iching lo shamila he diktak chuanin aming in speaker kan nia kai shoi tu kan ni a member te kan zalen theu kalua kan du zong te khanan sei hi hanin khapi a shom timi kan ni a amara chu kan speaker hi ane ma mani ti hi ari ring khop ania member te zalen na ka pek du wang chuin heng te po him se thiam ula in khap ngai mo in chutil ngai mo ang boro chi thleng lo ram samila ti kha
เริ่มสักมาpoint of order สักขันกันใส่เฟียเละดูบอกกันนี่ที่ขันเข้าไปHouse Leader ใส่ดูแล้วนี่จนผู้สปีกเกอร์ค่ะกันด่านจุดเชียงคบมามานี่อินโซเฟียนั้น point of order มันเราตัวที่ข้าเราเสียกุลไม่นี่ค่ะจอมพร้อมตัวละทั้งหมดตั้งเต็นอะไรRajiv Gandhi Stadium จุงจางค่ะข้าเตียงข้าอันมาหมอนะเตะโลนี่ทิลตีเทอันนี้ชวน Sports Council อาจารย์อินดานังอินอัน process ตัวนี้ดานังทับอินอัน process งา administrative approval อันดีลงา expenditure sanction อันดีลงา work order เอาบอกตัวนี้สุดยังอมละวะทุนในตุสางจอกเต้นถูมินเป็กอังอินตีรีงดอาจารย์เฮตียงงาเฮตียงซาดมันทอฮี official โลวนี้จุดยังพวกเองมัวลุงทัวฮอกกี้กราวน์นะเฮียนด้วยสมรุปปังมันว่าก็รัดเตลโลเป็กอันนี้เต้นโจทลางอินดอร์สตาเดียมเลยงอแบดมินตันคาร์เป็ดหน่วยทุ่มมันเอาอมบกะเต้นจนหัวเฮียนหน่วยสอมมันกันสวยต่อข้าอมบกะเต้นสังเอาเพลย์กราวน์นะหน่วยสอมมันเอาอมบกะปาร์วาเพลย์กราวน์นะหน่วยสอมมันเอาอมบกะสายรางควันโลไลโรมินติยาฟิลก็หลายหน่วยสอมตัวนี้อาทิตย์มีรอนชิงบกตอนเฮียนินขัดเตียงริงอดไม่ข้ากันลูกไปดองไงดองลูกข้าเฮียเทียมข้าฮาร์เล่ต่อมาจุดเตียงพวกเองลุงปุยโซล local council เต้นโลไลโรมินติยาฟิลกันหลายJCB กันรวยดาร์คาร์ซ่ากันรวยจุมิมันจุมินเปรูวันวันที่เล็บกันนี่ตัวไหนยันินข้างข้าตั้มตะกเอามาตัวนักการ monitoring committee พอเฮียนให้เราฮิตั้มตะกันให้ช่วยเมตันนี่จู่ๆ press conference เตะก็ว่าสอยเฟียเตะปอนตุ้มนี่อินกระเรียเตียงเฮียนี่ที่ที่เราปอร์คบมาข้าเตียงข้ามุนะกันกะละกันอินตีระมีเฮียนเจงให้ติดสามีรอนทิ้งหรืองดมามาดอกก็ไม่น้อมสิลว่ากันสปอร์ตมินิสเตอร์อินโลติรอมินเตียล้อมติจงคำหรืองดเนี่ยอติตักเนี่ยตักโลพอกันเชฟไทยตอบกสิลว่าว่าเอ็นเตวกันอินเตียกันอินตีระนาเตโลโทตักขจวนินอัฐายกันเตียกันไปสามมันนี่สุดยังชวนน่าextra มินเสียมนิ่มอะไรครบมาให้เตียงฮีสรการกลพงธราชวนอมตอโลตุระกันง่ายนี่